Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Katanat ilek ka jong Sarkar Jilla, ringkat ke Office Trekam jong District Sports Officer ke East Castles District. Kelas dang ya ke program aji kai ya ke belatip kum ke Grassroots Center ke bahap apok ke Mission Football. Ya kani ke program la play perdah nin kesngi ke katway trik unok pra da way ni ke kertong uban yakon ya ke election MLA ke Bansalong House Nam Banwan uba HM Sangpliang uba dairu Officer IS uba lasong tait no nakakam. Ya kini kejing aji hikai hak jing lakai football. La play hak jelang ke balalong Hamadan PWD Mausen Ram. Ringkat ke jing lang u District Sports Officer ke East Castles District uba George Lingdo kinong kit kamsnong ke Mausen Ram ki kena lambat kiwe-kiwe. Kene ke center ke day nak benta ban aji hikai ki kena ban penteben hak jing lakai football bat kene ke long komsi benta ban yesnok tilang bat ke Mission Football. Ke bala penmi dang shen do menteri rang ba ke jela Dr. Mukul Sangma. Ki kena sendang berkentai ki bahpo kat asnam kerta kilawan poi hakani kesngi kila kot cakasan spangon handai napdeng kini baro tang si spa arpsan ngot ki belasak jet banyo jehikai hakani ke Grassroots Center kumangi sutu baong ke kentien pereng kat sedam yang dedai kata kadau bangi wan hakani ke por bangin yo ban jet yapi kat pidang long ki balung ban ai ke coaching yapi kat pidang long ki kena berit kadang long ke besuk namar balai ke future lani ke lawe jong ke football hak state jongi ke syong hak keti jong pi baro ngilai yo i ke state kum hapo Mizoram bakumno ngiyo i ki player batbet badai na hani garukom bangi a bak ke Mizoram ke ai lat iki heparet nadu podang por kidang long makin yo ke coaching dai kumne ngiro stang hadin sansnem ngi soto bangin sayo i yaki hep kibanlong ki khon samla jungi kiban sabit tubit ha kani ka jila kai football ka jingam tu nakliang jongai ki kmi ki kpa hilong ba kin sobha ban pentista lem yaki khon joki ban pen poi sha kani ka coaching center